studio baleta Centra za kulturu Smederevo, Dunavske vile. Dunavske vile su jedna od grupa studija baleta Centra za kulturu Smederevo. Koreograf je Jelena Dobrić, profesor baleta iz Beograda. Ovom prilikom Dunavske vile i turistička organizacija Smederevo vas pozivaju na 127. Smederevski jesen, koja počinje od 19. a traje do 21. septembra. Dobrodošli. Hvala.